watu kadhaa nataka wazungumuze, wasalimiane. Unatuambia mwaka ni gani, mko na miaka gapi? Alafu unatusalimia na unatuachia baraka ya kusema mubarikiwe, si ndio? Alafu tutakuwa na wachungaji wawili ambao watanena baadaye. Kisha niko na zawadi pale, mumeona nimewawekea vizuri. Kila mtu aende na kifurushi chake cha Christmas nyumbani. Sema kifurushi cha kwenda nini? Christmas. Na tutaimba ile kwa Christmas, Christmas. Unaipiga wimbo? Geivia duaya omere geivia duaya kama niyo niangalia salimia hawa watu. Unaitwa nani? Unaishi wapi? Uko na miaka gapi? Kwa sababu kuna mtu ako aliniambia kuna msichana ako Amerika aliniambia anataka wewe ukuwe mtoto yake. Yeye akuwe mtoto yako, atakuwa kuja mpaka kukutembelea kwako na watoto wake wanakusalimia. Sasa tuambie, mwambie unaitwa nani? Habari yenu? Mwathani agocwo rĩngĩ tarekei tũtũrĩre Ngai ũcio. Niĩ marĩtwa njĩtagwo Beatrice Nyariara Mũngai, na ndimesaliwa 1943 na ile iko kwa kitambulisho ni 1945. Nilikata miaka miwili, lakini sikujua. Nilikata miaka gapi? 2. Nilikata miaka 2. Nilisaliwa 1943 na ile iko kwa kitambulisho yangu ni 1945. Nikakata miaka 2. Na kama si jakata ingekuwa na 79. Haleluya, mpigieni makofi. Yake ya kitambulisho ni 77, lakini yake ya kuzaliwa lakini nikichunguza mzuri, huyu mama ako na 83 years, hajielewi vizuri. Kwa hivyo ninamwambia hivi, watu wa Mungu, mimi ninaokoka. Mimi ninaokoka. Na mimi ni mama wa Girodi. Mimi ni mama ya nani? Ya Girodi. Wewe ni mama ya nani? Na wewe? Na mimi ni mtoto wa Yesu. Na tena mimi niliona siku ya Kenyatta, siku ile alisiko na tulikuwa tunakuja hii kiwanja. Kiwanja gani? Hii. Hapa tuko? Stadium. Hapa ndio tulikuja wakati wa Kenyatta? Kenyatta alikuwa anasimama hapa. Wapi? Hapa. Hapana. Sema tu. Alikuwa hapa. Karoleni ni wapi? Ni hapa. Karoleni ni wapi? Ni hapa. Ni hapa. Boy, why can't you be on this side? Na tena muresikia ni ile walisema Karoleni esialira taigotha. Tulikuwa tukeiba. Hebu tuibie moja moja mlikuwa mnaita. Tulikuwa tukeiba. Gemisare Karoleni esialira taigotha. Gemisare Karoleni esialira taigotha. Anyitwa. Agitwarwo kuria atwarirwo. Rurere rukiri neko. Akinyitwa. Agitwarwo kuria atwarirwo. Rurere rukiri. Alishikwa akapelekwa na jamii yote ikashitwa. Kenyatta amepelekwa wapi? Hebu tabotike kesho. Kumbe kukuja kwetu hapa kuna sababu. Unaona hiyo? Kuna sababu, kwa sababu hapa ndio nchi iliibiwa. Hapa ndio nchi. Hapa ndio waliibia nchi. Na wakaiba kiongozi. Yes. Wakaweka ndani. Yes. Hapa ndio tulivukiwa. Huyu Mungu ni wa maajabu. Huyu Mungu, hebu pigia Yesu makofi.
Nani anatupeleka mahali pale? Naye wa alole Inaongea. Hapana, nyinyi mmepiga makofi kazimika. Sasa watu makaita ndio wakainage malikuwa magekuja hapa. Munasikia? Ndio wakainage malikuwa manakuja wapi? Hapa. Tuendelee. Naye lorere yetu ya Kikuyu. Agekuyu waito. Makera ndio wakainage. Makerabio wako inange uria wa banana ati utaenda gutafuta Kenyatta ndio akakaa na akalia machozi akalia machozi akashindwa itajia kutafuta Kenyatta wapi. Akanyamaza kama dakika 30. Akarudi akasema hivi, kwa maana ninatumwa ni rorere, ngatumwa ni Agikuyu, ngacaria mo Kenyatta negothie. Na bio wako inange akihaica ndege agacaria Kenyatta. Na rĩrĩa bio athire nĩonire Kenyatta kũrĩa arĩ, nĩonire kĩ na akĩcokeria Agikuyu akĩmera nĩona Kenyatta. Na mũthenya ũrĩa Kenyatta akinyire haha Karoreni nĩho hainirwo rwĩmbo Ngamisare Karore-inĩ ciarĩraga igũtha, ngamisare Karore-inĩ ciarĩraga igũtha. Nĩ waigua? Nĩ mwanyita? Nĩguo Kenyatta okarĩ okire na Kenyatta, reke ndĩmũcokere hau. Kenyatta akĩnyitwo-rĩ atwĩrire atĩrĩrĩ, nĩngũnyita cimba rwa thandai nĩmũkũmĩrĩria mateke. Na Ũgĩkũyũ gĩkiuga na noguo anyitirwo na agĩtwarwo thĩinĩ. Na ithuĩ tũgĩkĩũmĩrĩria kĩ? Mateke. Nĩ wanyita? Nĩguo majenisi yehire. No rĩrĩa okire akĩambĩrĩria mĩcemanio, niĩ ndarĩ ũmwe wa yuthi ya Kenyatta kũmũinĩra. Niĩ ũrona haha warĩ mũyuthi wa Kenyatta? ndarĩ mũyuthi wa kũinĩra ũ Kenyatta. Wĩ kairĩtu? Warĩ na mĩaka igana hingo ĩyo? Ndarĩ mwana na mĩaka 12. Ndarĩ mwana na ndarĩ mũirĩtu mũnene. Nĩ mũranyita? Mwĩgũtũ mũkũna masikio. Atĩrĩrĩ okaga Kenyatta akĩgera bara ta ĩno ĩ harĩa, twakoragwo tũkĩhũra thuruti ũguo. Wasichana pande yao, kijana pande yao. Na nĩguo twathiaga mĩcemanio ya Kenyatta, nĩmũiguaga rwĩmbo rwainirwo, twarĩ ng'ong'u kĩama gĩa KANũ, no Ngai witũ twarĩragĩra. Nĩmũiguaga rũu? Na ithuĩ twainĩire twaikario ngari-inĩ ta ngũ, atumia, ciana, athuri makiuga megũthara atumia na ciana ciambe cinũkio. Atĩ na kĩ? Na ciana ciambe cinũkio. Rũrĩrĩ rwitũ rũtigeke atĩa? Na Kenyatta arĩkia ũguo nĩacokire o haha akĩarĩria,
akiuga atiriri akiroma tiri uguo Ngai akiroma ki wage kuyonamo akiroma ki wage kuyona ki na mubi akiuga ri ukendia ruriri arothurwo ni tiri wa gikuyu akirekia tacokera rĩngĩ Kenyatta arũmire tĩri ũguo na ngundi akiuga atĩrĩrĩ ũrĩa ũkendia rũrĩrĩ angĩrothũrwo nĩ tĩri akĩũrekia haha tũrĩ haha nĩho Kenyatta arũmĩire tĩri nĩ mwanyita rĩu mũmenyage atĩ mũndũ ũrĩa ũkendia rũrĩrĩ tondũ tĩri ũkĩrũmarire ti kwendia rũrĩrĩ kwendia bũrũri-rĩ ti kwendia rũrĩrĩ mũmenye nĩguo Kenyatta oigire ũguo nĩguo Kenyatta njũĩ niĩ na ngamenya atĩ ũguo nĩgwekire atĩa oigire andũ aitũ rekei tũnyitĩrĩre bũrũri andũ aitũ rekei tũnyitĩrĩre bũrũri Kenyatta ekiugo kĩngĩ oigire akorwo niĩ ndarĩ mũgima ndiamwĩra ndarĩ na mĩaka 12 oigire atĩrĩrĩ wĩyathi ndũkanakĩre rũĩ Samia ndũkanakĩre kĩ rũĩ Samia rũrũ rwĩ haha Thĩka wakĩrire mũkĩũĩ kana nĩkĩo tũrareherwo mathĩna maya ma bũrũri ma ng'aragu ma kĩrĩa kĩngĩ mũĩ kana nĩ kĩũndũ tondũ nĩaririe ũguo thĩna ũrĩa tũrarĩa nĩ mĩario ĩrĩa yari thĩna ũrĩa twĩnaguo rĩu nĩ mĩario ĩrĩa yekire atĩa na yarĩrio handũ harĩkũ tũkũmiugũkĩra haha tũgwĩta thuri a rika rĩa Kenyatta moke maugũkũ haha ũmũthĩ hapa watasema hapa leo yes. Na nĩguo acokire akĩarĩria Nyayo na Nyayo tiwe weheire wĩyathi mũnyite hau na mũthikĩrĩrie Jojo Gĩcũrũ ũrĩa wa Mĩrũ etagwo Angainĩ nĩ mũranyita na bunge Kenyatta amerire atĩrĩrĩ ndĩrenda mũthiĩ mũndehere kahĩ thiĩ mũndehere kahĩ karĩa karũgamĩrĩra bũrũri ũrĩ mwĩ matũ mũkwĩna masikio bũrũri ũyũ no rĩrĩa moimire nja mathire kũgucania nĩ niĩ ngũikarĩra magĩcoka he Kenyatta matoĩ mekũmũtwarĩra kahĩ o torĩa tũragucanĩirio nĩ mũriũ wa Kenyatta agĩtwĩra nĩ na gũkũ tũroka tũratahwo o tũkiugaga nĩ na gũkũ nĩ mũranyita ndeto ĩyo magĩcoka gwĩ Kenyatta makĩũrio keha kahĩ makĩrwo mũtinona cokai rĩngĩ magĩcoka magĩthiĩ tena makĩgucania matekũmenya mararorana magĩcoka rĩa kerĩ makĩrwo mũtire mũrona kahĩ cokai nginya mũndehere kahĩ macoka rĩa gatatũ-rĩ magĩthiĩ kũgucania o rĩngĩ magĩcoka makĩaga kahĩ Kenyatta akĩmera rekei ndĩthurĩre kahĩ
Oguo mare muore. Kenyatta kiuga riu reke ithethurire. Reke ithethurire ke. Kahe negwerire Nyayo aikarire gite mĩeri igana. Ĩtandatũ. Nake Nyayo agĩkĩmenya nĩ ndaheo gĩtĩ. Agĩikarĩra gĩtĩ kĩa njũng'wa. Akindĩrĩte. Na nĩkĩathana mĩaka 22. Nena. Mũngĩkĩnjũria kĩamũhe rũgano. Kĩamũhe rũgano. Nĩmũigua rũgano. Nĩmũigua kĩrĩa gĩtũrĩaga. Nĩmũigua kĩrĩa gĩtũrĩaga. Nĩkĩ gĩtũrĩaga? Nĩ mĩario ĩtatũ. Mĩario igana? Mĩario mtu muwe. Usisikie hii. Naona nakaa hivi. Usisikie hii ni hawa wa Kikuyu. Mimi si Mkikuyu. Ati Kenyatta akioka akiroma teri. Mugambo wa mbere. Kenyatta agioka akinyitirwo handu hariku. Akiuga nĩkũnyita kĩ? Nĩkũnyita cibarwa thathaĩ. Inyuĩ nĩmũkũmĩrĩria mateke. Akinyitwo. Na agioka weka hapa. Na agioka akiuga mũndũ wothe ũkagarũrũka ũkendia rũrĩrĩ rwake. Ageka atĩa? Ũrĩa ũkendia rũrĩrĩ arathũrwo nĩkĩ? Nĩ tĩri wa Mũmbi na Gĩkũyũ. Ũguo nĩguo. Thank you. Agĩcoka akĩmwĩra mũcarie mũthamaki. Mũkĩangaika. Nginya ũmũthĩ no mũreka atĩa? Mũkũrahangaika. Na nĩ hũrwo mbica na mũtumia na kairĩtu gaka. Cinyuaga njohi, cinyuaga bangi, cikomanagia arũme kwa arũme na airĩtu kwa airĩtu. Rĩu rĩ, tũgwĩka atĩa? Itamarĩrie rĩu. Anake na airĩtu nĩo marĩkuo na nĩo marakĩgwo. Ithuĩ nĩtũkwehera. Na twehera-rĩ, gũkũ mũkuona gũgũikara atĩa? Nũũ ũngĩnjĩra gũgũikara atĩa? Ithuĩ twehera ho. Na nĩmaremetwo nĩ gũtũigua. Tondũ wĩra wao no njohi, gabangi, na ndawa cia gwĩtheca. Nĩguo ũguo-rĩ, mũkuona gũgũikara atĩa? Anjĩrai. Ũguo mekwenda gũtarwo na macario athuri maikarĩte makorwo marĩ nao nĩgetha marĩrio tuone kana nĩ ũgũkwamĩra. Tũngĩthiĩ kĩrĩma-inĩ na athuri twĩte Ngai. Nĩ harĩ bata ona matarĩ ho kaba tũkae kũmera. Tondũ ningĩ twamera mangĩ maragĩthiĩ kuuga atĩa? Matiũĩ. Matirĩ na ũndũ magĩthiĩ kũheana. Ũguo ithuĩ-rĩ nĩ ithuĩ kĩongo na nĩ ithuĩ tũkũmatara ũrĩa megwĩka. Tondũ rĩu twakĩmatigĩra-rĩ, hegũthiĩ atĩa? Nĩ kũhĩtana. Tukiwaachia tutaendaje? Tukiwacha vijana wetu wakinaitiwa, wengine wameenda kwa baki, wameenda kwa Shang'aa, anauliza sasa, kwa sababu ni kuenda wanaenda, wakiwachwa kutakuwaje? Hiyo swali mmejiuliza? Watoto wakiwachwa kutakuwa nini? Kutakuwaje? Sasa hakuna maneno tunasema, lakini miaka yangu ya kutoka 1934. Miaka yake alizaliwa 1934. Sema 34. Sema 34. 34. Haya. Pigeni makofi kwa Yesu uzamio miaka 34. Kwa hivyo sasa sina mengi. Amemaliza. Hana mengi lakini miaka ndio mingi. Ingawa mchana tembea na Bwana Yesu. Haleluya. Tembea naye. Tembea naye. Tembea na Bwana Yesu. Ingawa usiku, ingawa mchana tembea na Bwana Yesu. Baba asifiwe. Ujui kuimba. Mama
majina yangu ni Solomon Mwenda Mogo. Mimi sina miaka mingi vile, lakini nilizaliwa 1951, lakini kwa kitambulisho ni 1953. Kakata miaka 2 kama yule mama. Kwa nini mlikuwa mnakata miaka? Tulikuwa tunakata miaka hiyo ndio tupate job. Ndio tupate kazi. Kazi inapotea. Bwana ni awasha. Kwa hivyo mimi nampenda Yesu kwa kuniokoa, na mimi nataka kushuhudia ati Yesu ni Bwana. Na wakati tuko na uzee ama wakati tunaendelea miaka hii ya uzee, waseni tukue rafiki na Yesu, kwa sababu tukiwa rafiki na Yesu tukifariki, kwa sababu tutakufa. Hii mwili lazima isikwe na hii mchanga. Bwana asifiwe. Wakati nilikuwa sijaokoka, nilikuwa nasikia mambo ya kifo, nikasikia woi, kwani hii mchanga itanifunika nisahaulike. Nasikia vizuri sana. Bwana asifiwe. Amen. Lakini wakati tulijuana na Bwana, nilisikia raha vizuri sana. Hata siogopi kifo. Amen. Najua ni hii mwili ndio itashikwa, lakini ile roho ndio itaishi milele na Bwana. Bwana asifiwe. Pigeni makofi. Kwa hivyo nataka kumwambia wale hawajaokoka, nyinyi wazee, kwa sababu mimi najua kuna wazee hawajaokoka, na mimi najua kuna wamama hawajaokoka, hawajajuana na wako hapa. Mimi nataka kumpatia mfano mmoja, na ile mfano nitampatia ni ndege moja inaitwa Ruhuhu. Nani anajua hiyo ndege inaitwa Ruhuhu? Hiyo Ruhuhu inaishi wapi? Kwa mandizi, kwa ile nini inaishi hapo ndani. Sana inakaa kwa mandizi, pahali kuna giza. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ndege iko wakati ilikufa, iko wakati ilifariki kidogo. Wakati ilifariki, hiyo ndege ikapelekwa kwa ndege zingine. Ndege zikaangalia zikaona hii ndege iko na mabawa kama sisi, lakini mdomo inakaa kama paka. Bwana asifiwe. Ndege zikakataa mambo yake, ikapelekwa kwa paka. Kupelekwa panya ikaangalia ikasema, yes, mdomo tunaona ni yetu, lakini huko mwili ingine hakuna mabawa. Sisi hatuna mabawa. Bwana asifiwe. Ninampea hiyo mfano, msikuwe mkikaa namna hiyo. Ati wakati mtaenda kwa Bwana ataangalia aone huyu kweli ni binadamu, lakini hajakaa vile anatakiwa akae. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo mimi namsihi mkae kwa Bwana miaka ile tumepatiwa, kwa sababu ile tumepatiwa miaka kidogo, ile tumepatiwa kidogo, tukae tukijuana na Bwana, tukijua tukiondoka hii ulimwengu lazima tuishi, lazima tuirithi ufalme wa mbinguni. Bwana ambariki sana. Asante sana, mpigeni baba yetu makofi. Mwambie aongezewe miaka mingi. Inua mikono yako juu, mseme hawa wazee waongezewe miaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nambari 3 tunaenda huko Oyugis. Understand, Odeno? Understand? Tell us. You stand there. You just stand there. Just tell us. What is your name? And why did you work? Kwa nini ulikuwa unataka kuniua? Mimi mzee alikuwa anataka kuniua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mko wazima? Mimi naitwa Danstan Otieno. Nimeokoka. Niliokoka 1970. Wangapi walikuwa wamezaliwa? Hiyo miaka
kuna wale walikuwa wamezaliwa na kuna wale bado walikuwa hawajazaliwa, si ndio? Hiyo ndio mwaka niliokoka. Niliokoka nikiwa niko kwa njia ile haikuwa inafaa. Sasa vile unasikia huyu jamaa ana claim nilikuwa nataka kumuua. Nilikuwa nimeandikwa kwa jeshi. Nilikuwa mwanajeshi. Na yeye alikuwa na tabia mbaya. Alikuwa anaitwa Mukiti. Sasa sisi tukawaambiwa huyu mtu huyu nendeni mkamchukue mkamuue. Kwanza ilikuwa ni achukuliwe, lakini alikuwa na sijui alikuwa na penyaga namna gani. Alikuwa na njia ya panya. Unajua panya ukitaka kumuua panya inakimbia inaingia hivi. Sasa sisi tukaona huyu ni mtu, unajua mwanajeshi kazi yako sio kuua. Hata ingawa unaambiwa ua, lakini unamlinda raia. Sasa ilikuwaje mpaka siku ya Mungu nipata? Wewe mwenyewe ndio umejua ni kwa nini. Lakini sisi tulikuwa tumesema huyu mtu anaonekana Mungu anataka yeye aokoke. Hapana. Anaongea venye sivyo. Walikuja kuna huyu, walikuwa mahali wakanikuta wananiangalia ni mimi huyu, lakini hawanioni. Ndio nimewambia huyu mtu alikuwa na mambo yake. Sijui alikuwa ameenda kwa mganga. Walikuja ile special forces ya army, wananiangalia hivi, wanasema si alikuwa hapa. Wakiwa pale waliona ni mimi, walipofika waliona kitu kingine. Wapia mwenzako wataona kitu kingine. Watakuwa wamekupangia kukumaliza, lakini wataona kitu kingine. Haya, tuendelee. Sasa sisi tukaona hii mtu hii pengine Mungu anataka aishi na Mungu anataka afanye nini? Afanye kazi yake aokoke. Unajua kwa grupu yetu tulikuwa wale watu tumeokoka. Usifikiwe na jeshi hawajaokoka. Tulikuwa tumeokoka. Hata mimi niliandikwa huko nilikuwa nimeokoka. Sasa yeye baadaye ndio nikasikia ameokoka na nikashukuru Mungu sana, nikasema kwanza hata nilikuwa namuonaga Kayole na nikitaka kuenda nimpate tena, baada alikuwa tu na ile njia yake tu. Oh my God. 1980s. Alikuwa na njia zake bado. Kayole akikuja namwona huyu ni mtu namjua, lakini baadaye sijui ameenda wapi. Nilitaka niende nimwambie bwana, siku hizi mimi siwezi kutafuta nikuue. Amepotea. Sasa mimi najindwa huyu mtu. Pigeni Yesu makofi. Yes. Kitu ninafanya mimi nasema hivi, mtu wa Mungu, unajua Biblia inasema kuna wale watu Mungu aliwachagua hata kabla hawajawekwa ndani ya tumbo ya mama yao. Na wewe unakuwa unafanya mambo zao vile huyu alikuwa anafanya mambo zake. Mungu alikuwa amemchagua kabla hajawekwa kwa ndani ya tumbo ya mama yake. Na Mungu alijua lazima ataokoka na atahubiri Injili. Haleluya. Na hii ndio siku hizi inafanyika. Na nimeshukuru Mungu sana kwa hii mambo Mungu anatenda. Sasa mimi ile kitu mimi naweza kumwambia ahubiri Injili kabisa,
na asiangalie nyuma na asiangalie mambo zingine. Amen. Na Mungu atampeleka mbali. Amen. Hallelujah. Asante sana. Pigia Mr. Danson makofi. Alikuwa wanakuja wanajua niko mahali hapo, lakini wakikuja wanapata ni hewa. Sema utakuwa hewa. Sema nitakuwa hewa. Maadui wakikuja nitakuwa hewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maadui wakikuja nitakuwa hewa. Hawataniona tena. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuangalie, kuna mama mwingine anaitwa Waruinge Kihoro. Waruinge Kihoro iko pati hii. Waruinge Kihoro, alafu yule kijana yetu anaitwa nani? Wabogo. Ujitayarisha, kijana inaitwa Wabogo. Ndio tufuge hiyo chapter ya wale watu nilitaka wazungumze. Najua ni kwa sababu ya wakati ndio muende nyumbani mapema, si ndio? Hii ni Krismasi tumeanza. Kutoka leo ni Krismasi. Ni Krismasi. Ya tamuju. Kihara. Wewe ndio mama matinde na kuhiki. Alipende bora. Tikoro, nikala. Amen. Higo ciothe. Ngai nĩ mwega. No ti wega twĩkĩte nĩgetha twarahũre. Nĩgetha ciake ona rwendo rwake. Yes. Na tha ciake na rwendo rwake nĩguo rũtũmĩte tũcemanie haha. Ngacoka ngacokia ngatho nĩ ũndũ wa kanitha ĩno. Nĩ tondũ nĩrutaga wĩra mwega na ĩkonjorithia taranda yayo. Nĩrutaga wĩra mwega na ĩkonjorithia taranda yayo. Ĩrĩa ĩhetwo nĩ Ngai. Tuko na voice. Negeka na ciana. Ile ameisa kuna. Tuko na voice hapo. Hapa iko. Na wega. Nisogee kama nyamuri yako na kwenda. No kikuga na kanwa. No korode nake. Tena wendo. Bobo wa mbere muno ni kwendana. Mucoke muge na wendo wa ngoro wa kwendekia mtu. Na nikio gitumi tucemanie haha. Ni ndu wa wendo. Ndu wa kanitha ĩno. Nitwendete muno. Nitwendu andũ aya othe. Ndio make hosta. Umacokanĩrĩria. No kona nĩ mamahe kĩndũ. Gĩagũthiĩ gũkena Ngai amatũnye na mongerere. Na njorithie tararĩo mũtigatike. Amen. Pigia Yesu makofi. Asante sana. Waruinge Kihara. Kijana Wabogo. Ako bi kijana. Sasa mtu akikuwa kijana kuja hapa. Mimi ndio bosi hapa. Kuja hapa. Nika mwana wako kaka. Na nikana pia. Hiyo kete kungadhiria. Era bakora mwana mukuru no taibe. Yes. Yeah. Na ndĩrenda warie kĩrathimo, warĩkia kwaria ũrathime andũ aya tondũ we nĩwe mũkũrũ kũrĩ andũ aya. Mũthee ũyũ ũkoka haha ũguo, kuja hapa, kuja nikararia. Wateule wa Mungu, habari yenu? Mliega? Na hali ya kiambĩrĩria kĩa maũndũ nĩ kwarĩ ciana cia Israeli, na mbara ya kĩambĩrĩria na yambĩrĩria twabundithirio kũinaga ciana cia Israeli rĩrĩa ciarĩ Misiri, maũndũ marĩa twakĩaragia hau nĩgetha tũmenye tũrĩ ciana rũciaro rwa Israeli nĩmo tuonire na maitho. Twakiuga kuona na matũ niĩ, ngoigua na matũ niĩ na ngona na maitho niĩ. Ũndũ ũrĩa ngwendaga kuga nĩ kuga mũmebarikiwa. Amen. Gĩtũmi kĩa mbere nĩ gũthirĩte andũ anini kũmũkĩra.
na aria ningi akuruta inywe ni mathirite na Ngai akamuchagura. Uguo ciana cia Israeli iria ciarĩ Misiri ciarĩ wateure na mumeteuriwa haria mundu ari akaiguaga ni muthure ni Ngai agakorwo kuo. Muthure ni Ngai agakorwo kuo ko umuthi na rucio onoke iro muthi ona rucio Ngai no umwe aya otako na notigwa Jesu oh notigwa Jesu ayo nyorucio notigwa Jesu. Bwana sifa sana. Leo nyorucio tumenye ni muigirwo keo kia rucio noke ona muthenya ucio ngi ona miaka iguka no kwenda wakorwo kuo miaka iguka ni umwe bo korwo kuo nginya miaka iguka na ruciaro rwanyu rukorwo kuo nginya miaka iyo miingi nginya makinyire miaka ta yanyu. Amen. Hallelujah. Semeni hallelujah. Sema amen. Amen. Mutabarikiwa. Na ndio ucio ri niĩ no njugire hamwe na gukorwo na inyui na muthuri ũyũ ti baba nĩ kĩheo na mbere-inĩ hathirĩte ndwahotaga ũkiuga ndũgakorwo na ũyũ na rĩu mwĩnake ũmũthĩ aranjĩta kamwana gake niĩ na nĩ mwĩtaga kamwana gakwa. Hallelujah. Ka mũico kaya ka mũico gatinda mimba ũyũ niĩ nani akauga nĩ kamwana gake firstborn. Hallelujah. Nĩamundithĩtie kwaragia gathũngũ o kau tu kamwe firstborn. Rĩu nĩ ũndũ ũcio mũtikamakio nĩ maũndũ marĩa mũrona kana marĩa mũraigua ona na harĩa hakũgwetagwo haha mbere harĩa twambĩrĩirie ndeto. Ndeto ciambĩrĩirie ikĩonania thutha wa gũthianga andũ rĩrĩa monire gwathũka tondũ gũtiarĩ kwega matũkanire njatũ icio. No ngĩheana njatũ icio nĩ rũrĩkũ na rũrĩkũ? Rĩatũkana rĩmwe rĩonekire rĩarĩ rĩa gũtuĩka kamatimũ. Magĩtuĩka kamatimũ. Arĩa angĩ magĩtuĩka sarenda noyo kamatimũ. Arĩa angĩ makĩũra magĩtuĩka komerera. Maratuĩka komerera na gũkũ nĩgetha maheagwo irio. Nĩ mũirĩtu ũngĩ uma ehithĩte ũguo amatwaragĩra irio akamoria na kũu rĩ mũraigua kũhana atĩa, makamwĩra nake agatwara na kũu rĩ mbere. Rĩu mbara ĩyo yarĩ kuo rĩrĩa gwagĩthũkire nĩrĩo andũ mambĩrĩirie kwendia arĩa angĩ na ndiramũhenia ndiramwĩra ũhoro wa ma. Kwendia andũ arĩa angĩ nĩ magĩcagũranirie arĩa magũthamio na arĩa makuohwo na arĩa makũragwo. Ũguo twĩ matigari ma Njirũngi ĩrĩa yahetirie mũno. Tũkoragwo tũrĩ matigari ma Njirũngi iria cianinire andũ aingĩ mũno a marika manyu, na nĩ ũndũ mwega tondũ Ngai nĩ atũrathimĩire gũgakorwo kuo. Na no kĩo ũmũthĩ tuna matumaini ya kuwako wakati itakuja, si ndio? Si mnaona hata hii utawala wa mamlaka unapiganiwa
utawala wa mamlaka unapiganiwa sana, wengine wakawa pande hii, wengine pande hii. Si mambo mageni, ilianja hapo kitambo, wengine wakitafuta njia ya kupata chakula cha kwetu hapa. Waliuza nchi kwa sababu ya nini? Ya tumbo. Na mimi nafikiri mnasikia na mnaelewa. Yes. Na hiyo mambo hata wakati huu iko. Na hapo nikifikisha mwisho ya mambo, Joyana Mutheche ndio yagireri yake. Joyana Mutheche ndio yagireri yake. Tweyuetereri turaroa bara yodo wa ithaka na wiathi. Ithaka icio ciathire ku. Ithaka ciathire ku. Wiathi ndio turakiwonai. Maundu maya mekuo tutiarĩ namo. Ithaka ciathire ku. Rekei ndĩmwĩre kaũndũ kanini karonekire kahinda kangi. Mwandĩki wa makoroni nĩ atũmanire, agĩtũmana haha Uhuru Park, ndarĩ kuo. Na rĩrĩa aragia oigire atũmĩtwo nĩ Queen, no kana na indo nyingĩ mũno cia kuga nĩ sorry kana cia gũcokia ngatho harĩ andũ arĩa matigarĩte, arĩa mau. Na ikiuga atĩrĩrĩ, mũmohere wĩra ũrĩa warĩ kuo hĩndĩ ĩyo ya mbara, na ndahenania warĩ kuo arũgame thutha wa ndauma haha. Agĩkiuga ũũ, kĩndũ itananeo ndĩmũrehere no ithaka mĩgũnda. No, ũyathire ndaneo. Ũyathi wanyu chukweni. Tondũ na bata naguo, no ithaka na mĩgũnda ĩrĩ na thirikari ĩno yanyu. Na ndahenania ũrĩa warĩ kuo mũthenya ũcio no ige na hau rĩ harĩ handũ hatigia. Nĩ ũndũ ũcio nyinyi mumebaki mumebarikiwa. Na kutokana na hiyo sitakuwa na mengi, ni kusema ninyi muko hapa na wale wako manyumbani wabarikiwe sana. Sasa mzee simama hapa. Tumekubali. Semeni amen. Mzee simama hapa. Ni mtu mwingine gani hapa mzee uko na 78 years? 76, 75 kuna juu hivyo. Simama mzee. Kama wewe ni mwanaume. Simama tu. Rugamai. Akote. Kuja. 73, 74. Kuja. Basi ni waite. Hata waite kujeni. Waite years. 8 years. Hata huyu ni 8 kuja. Vijana wa 8 years. Vijana wa juzi hawa. Siniani vijana wa juzi wa mama msikuje. Nataka wanaume peke yake. Hawa ni vijana tu vitoto wakuje tu vijana hutu tu vijana tukuje. Tuwaite tu vijana tuwaite. Kama wewe ni kijana kaite kuja. 85, 86, 87 kuja kwa kijana ka 75, hapana 75 ni wazee. Na 70 ni wazee, ndio? Wazee. Tunataka vijana. Hata wewe. Hata wewe. Nataka kuita polisi. Hapana. Pageni katikati, nataka mkue huyu akue katikati, wengine mkae hapa, wengine kujeni padi, wewe kutoka kwa huyu, kuja wewe kuja hii, na mtoe kofia zenu sasa. Sasa nigo kona tunatoa kaikeri. Ile twarĩrie bũrũri ũyũ. Twarĩrie ciana cia bũrũri ũyũ. Twarĩrie atumia. Na sitaki movement sasa. Sitaki nini? Sitaki movement.
Sitaki movement. Simameni kwa miguu yenu. Wachungaji wale wanajua ni mchungaji kamili. Si mchungaji kiherehere, si mchungaji matuta. Nataka mchungaji kamili akuje hapa. Si mchungaji wa kukula kondoo, mchungaji ambaye anatunza kondoo. Akuje hapa. Joana Modesha tutirashida. Nimesema kila mtu asimame. Kila mtu afanye nini? Asimame. Kila mtu ako hapa. Kama uko na miguu mbili usimame. Haleluya. Haleluya. Watoto wetu Kenya hii wameteseka. Na sauti ikikosekana. Watoto wetu katika duniani. Ukienda Amerika, watoto wetu kutoka Kenya wanateswa. Ukienda Asia, watoto wetu wanateswa. Ukienda Europe, watoto wetu wanateswa. Ulipigania uhuru wa nchi hii, watoto wateswa? Ulipigania wateswe? Hapana. Ulipigania wateseke? Hapana. Ulipigania wateseke? Hapana. 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 Mulipigania watoto wakae vizuri, watoto watajirike, watoto wakitoka hapa wakienda Ulaya wabarikiwe, wakirudi Kenya waende walete nini? Mali. Mali. Waende walete nini? Mali. Lakini sasa wanaletwa wakiwa ndani ya nini? Ya kabuku. Wanaletwa wakiwa ndani ya saduku. Na hiyo mogapo imemaliza hawa watoto yote. Ilisemewa wapi? Hapa. Kwa sababu walienda ngapo, wengine wakaolewa na wanaume, wanaume wakaoa wanaume, hiyo ni kuuza nchi. Wengine wanawake wakalala na wanawake, hiyo ni kuuza nchi. Wengine wakaenda wakaolewa na ubwa, hiyo ni kuuza nchi. Wengine kutoka hapa nyumbani tukakuwa na tabia za uchawi na uganga, hiyo ni kuuza nini? Na mzee alikuwa amesema nini? Olioke bia fururi. Agadoro neke Rumai iterio Rumai iterio to areria utorathime ciana nyita iterio cio ucio ogwo niguo Jomo niguo Kenyatta oire teri akiruma teri niguo kendia teri urio kendia teri wao akagwatwo nĩ kĩrumi agathũrwo nĩ tĩri rĩu rĩ nĩndĩrenda tu gũciugo icio tondũ mwarĩ kĩwanja-inĩ kĩrĩkũ rĩmwe tiarĩ haha ĩkarũrĩni Gemi gumonde gemina jariraga taigotha mutumire gotoine rero jariraga taigotha mwana ni osho haha niho bururi woheirwo haha niho bururi witũ wanangĩirwo haha niho ciana citũ ciathirĩire haha niho athuri aya othe mũthĩ arĩ witness mwarĩ kuo nĩ mwĩtere kĩwanja gĩkĩ inyuĩ nĩ inyuĩ mwarumire bũrũri ũrĩkũ niĩ nĩ inyuĩ mũkũwohora ciana mwana wĩ America mũmuohore mwana wĩ Europe mwanake ũtuĩtwo mũtumia mũmũteithũre mwana wa mũirĩtu ũtuĩtwo mũtumia nĩ mũirĩtu mwĩzake mũmuohore mwana ũrendia mwĩrĩ tondũ wa ng'aragu mũmuohore mwana ũranyarirĩka na ũtunyĩtwo indo ciake mũmuohore mũndũ ũtunyĩtwo tĩri wake mũmuohore nĩtwaiguithanĩria nĩmũgwĩtĩkĩra kuma ngoro-inĩ cianyu nĩguo kuma kĩ ngoro-inĩ tabai muharĩrie ngoro icio mũciharĩrie ĩra Ngai wakwa nĩ wĩhĩtia wĩkĩte ĩra Ngai akũrekere nĩgetha tũrute igongona rĩrĩ nĩ igongona rĩgũcenjia bũrũri ũyũ na wĩyathi ũcoke moko-inĩ manyu athuri mũheo itĩo wĩna tĩri waku ya mchanga yako iko wapi mchanga shika ona rama kuida giko Joyana ke sasa nataka muangalie hapa mfanya nini hii maneno nafanyaga si yangu mimi naambia kufanya. Unaona kanisa alipatiwa bunduki aniue anakuja ananiangalia anaona ni mtu mwingine na anaenda hawezi mpaka hii kazi ifanye nini ifanyike tufugue watu wa hichi
tufungue Kenya, tufungue watoto wetu, wale wako hapa, wale wako ngapo, wale angalia, watoto wetu wanapatiana mababa zao. Mliona hiyo kitu? Wanaefanya ateka pamoja, wapatiane baba yao kwa shetani akufe. Yeye aendeshe gari mzuri. Hiyo maneno ilitoka wapi? Hapa. Hiyo maneno ilitoka wapi? Hapa. Wakati huyo mzee alishika mchanga hivi, akainua. Akafanya nini? Ndiye alikuwa wa kwanza kuuza hichi. Yeye ndiye alisema mau is a disease. Badala mau apatiwe shamba mkaambiwa mnunue. Mlikuwa na pesa. Nani alikuwa wa kwanza kuuza hichi? Kana niate. Siyeye alisema mwende mkanunue mashamba. Uko na pesa ya kununua. Sasa hizi si unaishi Soweto. Wengine unaishi kwa Silamu. Hauna mahali pa kulala. Unalala kwa nyumba ya makaratasi. Na ulishika bunduki ukapigania Kenya hii. Sasa bado unang'ang'ana, bado sasa umeshika mchanga mara nyingine ya pili kupigana na bunduki ya Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya. Tuinue tu mchanga wetu juu. Tuseme kutoka leo. Mimi ambaye nilikuwa kwa kiwanja hiki. Wakati mchanga ulilaaniwa. Nimekuja kunena maneno kinyume na maneno yaliyonenwa hapa, ambayo imechangia shida katika nchi yetu. Vijana wavulana wetu wamefanywa wanawake, na wasichana wetu wamefanyika mabibi za wengine. Nchi imekuwa na umaskini. Watoto wetu wameenda ng'ambo, wanatesekea ng'ambo. Hata magonjwa kama kansa imemaliza watoto wetu. Umaskini umemaliza watoto wetu. Ninainua mchanga huu mbele ya Mwenyezi Mungu. Ninafungua hiyo laana. Nimefungua hiyo laana. Nimebariki Kenya. Nimebariki watoto wa Kenya. Nimebariki wananchi wa Kenya. Nimebariki uchumi wa Kenya. Nimebariki uongozi wa Kenya. Na nimeshika nchi. Nimesema nimeshika nchi ya Kenya. Nimeiregesha mahali inastahili kuwa. Kwa mkono wa Mungu. Ni kwa mkono wa Mungu. Kenya itawaliwe na Mungu mwenyewe. Uabudu wa shetani uishe katika nchi ya Kenya. Neno la Mungu lisimame. Katika jina la Yesu Kristo. Ninaibariki na ninaibariki nchi ya Kenya. Sama amen. Weka mchanga yako chini na mpige makofi. Katika jina la Yesu Kristo. Tumefungua Kenya. Semeni tumefungua Kenya. Tumefungua nini? Tumefungua Kenya. Watoto wetu wakiwa ng'ambo watabarikiwa. Haleluya. Watoto wako watabarikiwa. Sema haleluya. Nchi itatajirika. Sema haleluya. Utawala utakuwa ni wa Mungu. Sema haleluya. Kanisa la kweli litasimama. Sema haleluya. Uabudu wa shetani umeangamia. Sema haleluya. Katika jina la Yesu Kristo tunatangaza na kuamini. Amen. Haleluya. Thank you. Pigeni wazee wetu makofi. Wapigie basi. Hiyo laana iliondoka. Sema laana imefanya nini? Laana iliondoka. Laana inaondolewa. Kwa hivyo wale wananiulizaga inaondolewa na namna gani? Inaondolewa na wale walisema. Ndio wanakuja wanaugoko. Katatibu. Nataka kihoto. Yes. Fanyeni mikono yenu hivi, wanawake na wanaume mfanye mikono yenu. Yes. Sasa
Akisema akitaja kitu mnasema amen. Sasa nilisema ninyi ni wateule wa Mungu. Huku sema na mtu fulani ati siku ya leo utakuwa. Na Mungu amesema utakuwa no utakuja kuwa hata miaka ijayo. Amen. Na pia hata hiyo miaka ijayo utakuwa mtaalamu ya kuambia watoto wawe wakikaa miaka kadhaa ile wanapenda. Uwezo wa kukaa huko kwa mkono ya Mungu. Amen. Na msiseme ati miaka 70 ati ndio itaweza kuwa mwisho ya kukaa hapa duniani. Amen. Tumeongezewa miaka. Mungu amesema alileta watu hapa chini ya mkono yake akae miaka na miaka wapi? Hapa duniani. Hapa duniani. Hapa duniani. Sio ati uhesabu miaka au ugage ati miaka yakinya iganona wagiriirwo ni kwehera thi. Wiritwo ikare thino nginya riria Ngai akenda. Amen. Na wewe utige gutua ati miaka yakinya 70 yakinya 60 wewe mugeni guku uthie. Urathiĩ kũ na Ngai nĩoĩ kĩrĩa gĩatũmire agũtũme haha. Tũiguaga na kũrĩa thutha wa rĩrĩa thĩ yombirwo nĩ kũrĩ mũndũ wakinyagia mĩaka 100. Uguo mere makinye 100. Na inyuĩ kinyei 100. Njĩra cianyu cihingũke. Na njĩra cianyu na makinya manyu makanyange kũrĩa Ngai arenda. Tata we. Na mĩaka yanyu nĩ mĩhingũre. Amen. Na indo cianyu nĩ ndathime. Na mahiũ manyu nĩ marathime. Ũtonga wanyu nĩ mũrathime. Wĩra wa moko manyu nĩ mũrathime. Ciana cianyu nĩ ndathime. Tũcũkũrũ twanyu nĩ tũrathime. Tũcũcũ twanyu nĩ tũrathime. Kũrĩa mũkiumagara nĩ mũrathime. Mũgĩcoka mũrĩ arathime. Kĩrĩa kĩngĩ kiuga nĩ kĩ? Hau gatagatĩ-inĩ kĩrĩa ũrauga rĩ nĩ kĩ? Ũratinia ciugo cia Ngai nĩkĩ? Ndwĩtĩkĩre ũrĩa Ngai arenda. Ndwĩtĩkĩre kĩrĩa gĩatũmire Ngai agũtũme gũkũ thĩ. Tondũ mũtiarĩ ndundu nake. Nĩ ũndũ ũcio rathimwoi kuma ũmũthĩ gũthiĩ na mbere. No rĩa mĩaka yake gũtigairie makinya 2 ũmũthĩ nĩ acokio na thutha. Ĩthiĩ na kũrĩa ũrenda gũthiĩ rĩ nĩ kũ? Kota angĩthiĩ kwĩna Ngai arenda. Na wĩra wake ũrute ũrĩa arenda. Tondũ nĩ akũigĩire wĩra. Ũmũthĩ tũraria ũguo tũraria rĩ. Ira na iyo nĩ woĩ nĩ ũkaria ũguo ũraria ũmũthĩ. Ithe to wĩra wa Ngai ũrahingia. Ũrĩa ũngĩ mũtigaru ũkũrutwo nũũ? Ũrĩa ũngĩ mũtigaru ũkũrutwo nũũ? Ũkũrutwo nũũ? Angĩkorwo we nĩ ũrenda. Niĩ ndigũthiĩ ndikũruta ũcio mũtigaru. Onaniĩ mĩaka 90 nayo ĩnana. Ndĩrauga nĩ mĩnini nyongererwo ĩngĩ. Gũthiĩ na kũu mbere. Nĩ ngũthiĩ akorwo ndũkwenda wetigwo. No ũgatũthiĩ. Tũrathiĩ kũ? Tũrathiĩ tũthiĩ kũ? Ũgatũthiĩ. Tũkarute wĩra wa Ngai. Gũkũ? Ĩĩ nĩ gũkũ. Ũrenda kuuma gũkũ nĩ chali yako. Twende Sayuni, Sayuni, twende. Kama ungetigera hata ya matio. Sasa wazee wamenena baraka kwa ajili ya nchi.
muwaregeshe zawadi, mwambie asante kwa kunena baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapatie na muende na baraka. Amen. Na mkae miaka kama yeye. Amen. Muongezee. Amen. Pigieni Yesu makofi. Pigieni Yesu makofi. What is wrong with this mic? Amen. Hallelujah. Amen. Amekunenea. Amekuachilia matamshi. Amen. Amekunenea. Yesu wabariki. Wazee wengi semeni kitu kwa usi. Semeni kitu kwa usi. Shikilia hata kama kitu ni mzito, shikilia tu, shikilia tu, shikilia tu, shikilia tu. Shikilia tu, shikilia tu. Shikilia, shikilia, shikilia. Baraka inakuja, baraka inakuja. Watu wa Mungu wanafunguliwa. Watu wa Mungu wanafunguliwa. Watu wa Mungu wanafunguliwa. Watu wa Mungu wanafunguliwa. Kanisa linafunguliwa. Otogo twina inya twina bo tondu korwo tutiacokirie ngatho kuri aciari aitu tutingikinyite hau tukurite miaka iyo twina riu koguo Ngai bariki nginya cicukuru cianyu onacio igoka ikamwikora uguo marata mongererwo miaka na rĩtwa rĩa Ngai muongererwo miaka na rĩa Yesu kuringana na wendi wa Ngai. Ngara na wendi wa Ngai. Amen. Asante. Pigieni Yesu makofi. Hii hamjui kile kimetendeka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Piga makofi ya juu, piga makofi ya juu. Mama wapige nduru, wapige nduru. Mama wapa wazena nyinyi mseme. That's wa mama. Kemi. Asante sana. Sasa huyo mzee umepatia kitu, mupeleke mpaka kwa kiti yake, mbebee mzigo yake mpaka kwa kiti yake. Haleluya. Hivyo ndivyo taifa la Kenya litakaa. Lazima